imwe mu nkuru imaze iminsi ivugwaho mu bitangazamakuru bitandukanye byo mu Rwanda ndetse na mpuzamahanga ni inkuru y'ibihano bikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ingabo z'u Rwanda ndetse n'abasirikare bane bakuru mu ngabo z'u Rwanda. Ariko hari ibintu byinshi abantu batibaza. Ese wibaza ko iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano byo mu rwego rw'ubukungu umusirikare mukuru w'u Rwanda cyangwa urwego rukomeye nk'ingabo z'igihugu RDF biba bivuze iki? Niba umusirikare nta mitungo, nta mazu cyangwa ibindi bikorwa afite muri icyo gihugu, benshi bashobora kumva ko ari igikangisho cy'abaringa kidafite icyo gitwaye, nyamara siko biri. Muri iyi nkuru tukaba tugiye gusesengura mu buryo bwimbitse kandi bworoshye kumva uburyo ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufatira RDF n'abajenerali bayo bane bishobora kubahindura ubuzima nubwo baba batigeze bakandagira i Washington. Nyuma y'ibyumweru byinshi by'agahinda no kutumvikana, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyobowe na Donald Trump zafashe icyemezo gikomeye tariki ya 2 Werurwe. Iki cyemezo cyafashwe nk'igisubizo ku kintu abayobozi ba Amerika babonye nk'agasuzuguro k'u Rwanda kuri Perezida Trump. Tekereza nawe, iminsi mike gusa nyuma y'uko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinya amasezerano y'amahoro i Washington DC, imbere y'abayobozi ba Amerika, abarwanyi ba M23 n'ubundi bo bashinja ko bafashwa n'u Rwanda cyangwa bashyigikiye n'u Rwanda, abo barwanyi bahise bafata umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi byabaye nko gukoza agati mu ntozi cyangwa agati mu ijisho rya Leta ya Amerika. Igisubizo cyabaye kirekire kandi ikiremereye. Leta ya Amerika ntiyagarukiye ku gufatira ibihano abantu ku giti cyabo nk'uko byagenze mu mwaka wa 2025, ahubwo yafashe icyemezo kidasanzwe, yashyize ku rutonde rw'ibihano ingabo z'u Rwanda RDF nk'urwego rwose ndetse n'abajenerali bayo bane bakuru ishinja uru rwego gushyigikira, guhugura no kurwana ku ruhande rwa M23. Ibi ni ibintu bidasanzwe mu rwego rw'amahanga. Gufatira ibihano igisirikare cy'igihugu cyose ni ibintu byari bimenyerewe gusa ku bihugu nka Iran cyangwa Eritrea. Ikibazo kibazwa na benshi ni iki: niba generali w'u Rwanda asanzwe ahembwa mu mafaranga y'u Rwanda, akaba aguma i Kigali, atari ngombwa ngo agere i Washington, adafite konti muri banki ya New York, ibi bihano bimutwaye iki? Kugira ngo ubyumve neza, ugomba kumenya ko isi yose ikora ubucuruzi ikoresha ifaranga rimwe rikomeye, idolari rya Amerika, US dollar. Ishami rya Amerika rishinzwe kugenzura imitungo y'abanyamahanga izwi nka Office of Foreign Assets Control niyo ifite urufunguzo rw'ubwo buryo. Iyo office igushyize ku rutonde rw'ibihano, icya mbere gufunga inzira y'idolari. Ntiwemerewe gukora igikorwa na kimwe cy'ubucuruzi gikoresha idolari rya Amerika. Icya kabiri, kugenzura amabanki y'isi yose. Niba generali wafatiwe ibihano ashaka kohereza amafaranga, yaba amayero cyangwa amayene, kugira ngo agure imodoka y'i Dubai cyangwa yishyure ishuri ry'umwana w'i Burayi, ayo mafaranga akenshi anyura mu ikoranabuhanga rya banki zikorana na Amerika, izo bita correspondent banks. Ngira ngo abantu bajya bakora amatransfers ava mu bihugu by'i Burayi cyangwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi, barabizi ko hari andi mabanki bicamo kugira ngo bigere kuri banki ye mu Rwanda. Rero iyo iryo koranabuhanga ribonye izina ryawe, amafaranga ahita afatirwa akaba frozen. Noneho tujye ku cya gatatu, akato k'ubuzima bwite. Aba bajenerali ntibashobora gukoresha amakarita ya banki, Visa cyangwa Mastercard mpuzamahanga kuko ibigo biyagenzura biba muri Amerika. Ubuzima bwabo bwo guhaha hanze y'igihugu buhinduka nko gusubira mu gihe cya kera, aho bagomba kugendana amafaranga. No kuvuga ngo nta bintu byo gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwa Visa cyangwa Mastercard, ibintu bitoroshye kandi byateza umutekano muke ku muntu ufite amafaranga menshi. Niba rero ku muntu ku giti cye ari ikibazo ku rwego rw'igisirikare cya RDF, ibihano ni nka virusi yinjijwe mu mikorere yacyo ya buri munsi cyangwa yinjijwe mu mikorere yacyo ya buri munsi. RDF igomba kugura intwaro, imodoka n'ibindi bikoresho bya gisirikare, nubwo u Rwanda rushobora gushaka isoko ahandi nko mu Bushinwa, Uburusiya cyangwa kwinginga ibindi bihugu. Ibigo bikora intwaro bizatangira gutinya gukorana na RDF. Impamvu nuko ibigo byinshi bikomeye ku isi bifite amashami cyangwa bikorana n'amasoko yo muri Amerika. Iyo bimenye ko
kugurisha RDF bishobora kubatesha isoko rya Amerika cyangwa bigatuma bacibwa amande y'umurengera ashobora kugera ku madolari 377,700 cyangwa inshuro ebyiri z'agaciro k'ibicuruzwa byaguzwe kuri buri kosa. Bahitamo kwikura mu byago, bahitamo kureka isoko ry'u Rwanda kuruta kwinjira mu byago byo guhanwa na Amerika. Itegeko rya ofisi riravuga riti ibigo byose by'ubucuruzi RDF cyangwa Minisiteri y'Ingabo ifitemo imigabane ingana cyangwa irenga 50% bifatwa nk'ibyafatiwe ibihano. Ibi bivuze ko ibigo bikomeye nka Horizon Group byisanga mu kato k'ubukungu ntibishobora gukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, bwaba gukoresha idolari cyangwa ibigo by'Abanyamerika. Ingabo z'u Rwanda ziri mu kazi ko kurinda umutekano mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, aho ikigo cy'Abafaransa Total Energy gicukura gazi. Kubera ibi bihano, ibigo mpuzamahanga nka Total bishobora kugorwa cyane no gusobanura uburyo bikorana cyangwa bitera inkunga mu buryo butaziguye urwego rwafatiye ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dukomeje ku butumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro, u Rwanda ni igihugu cya kabiri ku isi nzima mu gutanga ingabo nyinshi mu butumwa bw'amahoro bwa Loni UN. Ibi biha u Rwanda icyubahiro cya diplomasi ndetse bikaba n'isoko y'amafaranga ku basirikare no ku gihugu. Ese Loni izahagarika gukorana na RDF kubera Amerika? Amategeko y'ibihano ya Amerika agena ko ibikorwa bya Loni byemerewe gukomeza. Bivuze ko mu by'amategeko Loni itategetswe kwirukana ingabo z'u Rwanda, nyamara hari ikibazo mu ngiro. Loni yishyura gute izo ngabo? Ikoresha amabanki. Ayo mabanki nubwo asanzwe akorana na Loni ashobora kwanga guhererekanya amafaranga agenewe RDF kuko abatinya gukora amakosa yatuma ahanwa na ofisi. Byongeye kandi ibi bishyira Loni ku gitutu cya politike. Loni ishobora gufata icyemezo cyo kugabanya buhoro buhoro umubare w'ingabo z'u Rwanda mu butumwa bwayo kugira ngo yirinde ibibazo by'imikoranire n'amabanki mpuzamahanga. Ibi byaba ari igihombo gikomeye mu rwego rwa diplomasi n'ubukungu ku Rwanda. Tujye ku bijyanye n'ibyishimo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inzitizi za politiki mu karere. Muri ibi byose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nihishira ibyishimo byayo. Guverinoma ya Kinshasa yashimiye cyane Amerika kubera ubuyobozi mu kugarura amahoro. Ariko ibi bihano si igisubizo cya burundu, ahubwo n'uruhererekane rw'ibindi bibazo. Impuguke mu bya politiki zigaragaza ko kwibeshya kwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kwibwira ko kubera RDF yafatiye ibihano aricyo gihe cyiza cyo kugaba ibitero bya gisirikare ikoresha indege zitagira abapilote drones nk'icyahitanye umuvugizi wa M23 Wiringoma. Nyamara Amerika ntiyatanze ibihano kugira ngo ihatire Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwana, kuko Perezida Tshisekedi yagerageje inzira y'intambara inshuro nyinshi biranga. Intego ya Amerika ibihano ni igihombo cya politiki. Icyo Washington ishaka ni uguhatira u Rwanda kureka gutera inkunga M23 binyuze mu kubabuza umwuka mu by'ubukungu, hanyuma impande zombi zigasubira ku meza y'ibiganiro by'amahoro. Muri iyi nkuru rero ndi gusoza, biragaragara ko ibihano bya Amerika kuri RDF n'abajenerali bayo atari amagambo gusa, ahubwo ari intwaro itarimo amasasu isenya bucece. Nubwo abo basirikare badafite amazu cyangwa amakonti muri Amerika, imbaraga z'idolari zikora nk'urushundura ruzengurutse isi. Ibi bihano bikaba bishyize u Rwanda mu kiragati. Kubona intwaro bizagorana, ibigo bya gisirikare bizabura isoko mpuzamahanga, n'amabanki azatinya gukorana nabo. Ikizaranga ukuri kw'ibihano ni uburyo ibindi bihugu bizabyitwaramo. Ese umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU n'Ubwongereza bizatera ikirenge mu cy'Amerika bishyigikire ibyo bihano? Baramutse bikoze, u Rwanda ruzisanga mu kato gakomeye cyane. Nibatabikora none bizaguma kuba inzitizi yemereye ariko idafunga inzira zose. Icyemezo cya leta ya Trump cyabaye imbarutso. Ikibazo wakwibaza by'umwihariko kubavuga ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari kwibaza bati ese u Rwanda ruzasubira inyuma ruve muri Kongo cyangwa ruzashaka izindi nzira zo gukwepa uru rushundura rwa Amerika? Igihe nicyo kizabitubwira. Ndabashimiye inshuti bakunzi ba Pilot News TV, mukomeze mubane nanjye, ndabakunda cyane muri abagaciro.